rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurafani ilmu hodumge mage miyako ikhtiyar ko fikam gawa nama e mago ena ikhtiyar kuri thive Allah subhanahu wa taala ena suwarga dana mage fasih ko devane nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurafani ade algon men emme wes suwarga dam benum algon men suwarga dam mago fahikuram fasih kuram benum ehen kam gawa nama ekadaange baawaleve ilmu ungene magin ikhtiyar kurun ei ekamuge sababun suwaruge daane magu fahivegen daane kame nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawafani man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Allah subhanahu wa ta'ala alakan heo irada kurawakam gawa nama yufaqihu fid din emiheka deenuge deep understanding edeve deenuge ilmu emiheka libumaki Allah subhanahu wa ta'ala emiheka heo irada kurawa kamuge alamat ekkan nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan ko dewa kami wani ade mita galgon men dannavi ilmaki imam shafi rahimahullah sidal fa fadan Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi bas pula ade nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas pulta qur'ana sunnatu ge ilmu adi hamaya ekkom e ungenu matta galgon men das korenje emha ilmuta arabi bas fada emha mi fada ilmuta adiyegen istinbat kurave aqida ya fiqhu fada mihuriha ilmutake nege terega himenena ade mi ilmuta ongeno mattaka miheko mage ikhtiyar koffiya ekabunge sababon surga daane mage fahivege midani ade ilmu ongene wahaka dekkima mihunan hiwe daane ehma timanna den commerce kohege barwegen degree en hadam we islamic studies um eyya timanne qur'ana sunnatu ge ilmu ongene men gotaki ade algon men getere komme miheka islamic studies um degree en nehdi daane eh namaves algon men getere komme miheka wes e mihege koladaanakan huri warakun ayate nuwada hadithe das kollu mattaka ege maana ungeni e ay gotan amalu tan algon men battan konu mattaka wagut kolen heda kolle vidana algon men munifu hifiluwan wagut tan heda koran algon men social media ga wargina wagut tan heda koran algon men nam mifada video e badalan heda kolla wagut takum wes ayate nuwada hadithe daswe e ay gotan algon men ge diri ulum battan koran daswe je kam gawa nama ei ham algon men ilmu hodu mattaka heda kolla wagut kolekam ga wegen dana ade algon men maruma fahuga wes faada kura kan dattawga terega wes baade faada hur ilm dukuru rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kura fani idha mata al insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath insana maru ejkam gawa nam ena ga amal ta kuttigande tinkam ko fiyawa demigen dana sodagate ge sababun nota ena dua ko den hada fa salih dariye ge sababun nota ena duko fada faada hur ilm ge sababun enkam faada hur ilm duko fadiyo makiyege sababun algon men maruma fa kappalu gaves algon men ge hewkamuge fab barugen dana kame algon men ge hewkamuge terega levigen dana kame algon men dannanje enkam iru ara irose komme dua hakives e dua hako kommes wagut kole diinu gatenen kommes minware uganu mattaka heda kolla bekkam gawan guje ekan gotak koggen algon men edu haki faada hore do hekkaw ga hedeni ade ekam ge sababu swarga daana magen algon men Allah subhanahu wa taala fahi kod dewan e mogge kolon algon men wasi no ekam ga se mogge meda hame ki kone mogge fette kolu algon men wi kam ga yes e mogge ikhtiyar ko fa wa ti we diinu ge ilmu ungene algon men masakke korati Allah subhanahu wa taala ekamatta algon men kora masakkatattaka swarga daana magen algon men fahi kod dewan kan nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kod dewan adwa ke algon men emena kiwes algon men libifa wa kodan kam beenon koggen qur'ana sunnatu ke ilmu hoda masake kora be kam gadebo wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh